Čestitao bi prvo svojim fantijama na požrtvovanosti, na borbi, na igri koja je zaslužena. Što se tiče rezultata, mislim da smo stvorili dosta prilika da mi to pretvorimo u veću prednost, da bi se ekipa još više smirila, da bi više bio izražen taj posjed lopti i ideja koju smo imali na današnju utakmicu. U svakom slučaju ta ideja nas je dovela do tog gola i do tih stvorenih šansi. To je jedna utakmica vrlo bitna sa točke stajališta psihologije, jer sa ekipom koja nema šta izgubiti najteže igrati i mi smo pokazali jednu psihičku stabilnost, iako smo, mogu reći, trpili malo na kraju i borili smo se da održimo te 3 pike koje su za nas vrlo bitne, jer ostaje jedna utakmica manje. 3 pike su tu i još bliže smo do tog cilja koje smo si zacrtali. Sada treba da se odmorimo i da što bolje pripremimo utakmicu sa Krškom.